Karbinglo Autonomous Council Iambare Mate Congress Osongjapi Ilis Intipi Ahemalong Kachibipon also upon Amunpi Langaso Kidungpen Kachenekpu Kisungepo Ahemasol Akoipi Army Red Horse Division Pen Wol Harte Catalon Osomarapan Akejoy Pen Sekelang SYC Borjan Constituency Committee Pen Arpek Adong LP School Along SYC Tokalangso Area Committee Kiseng Kardom ada bertang pen libertatan bang thare harmony be non bertang tan pen arjik tha Osomar Banghem Kido Jogwan we puke putat Karbinglo Autonomous Council Barin Mate Congress Asongjapi Ilis Intipi Ahem Pensilaso Reng ang mithur prok alam nang klang lelo Sorkar pen Osomar Pan Chinek Holo Longle Tokbor Pachali Vek Nanjipu Aron Kirip Aporahud Karbinglo Autonomous Council Barin Mate Congress Asongjapi Ilis Intipi Ahem Kido Ningkan Kresi Arososo Apan Intipi Amunpi Mitali Intipi Langasopen Katengkeng Pusikisungke Po Ahemasol Ningje Alam kelonga tengke laso ningkan chiting ko rakathom arni lokacharli je phanpura West Karbinglo Chirikendeng Rongtingrum Amekar Chondro Teron Asupi Apan Tokbor Kapacharli ji apan Dipu Rongsupi Along kedo Karbinglo Autonomous Council Barin Ilis Intipi Ahem Nang Bidunlo Bonta Skula Hem Toydun Desi Hemakam Toyrong Pusi Kisunge Po Asupi Ningje Le Dipurong ni hang English and school skido. Dipurong na. Ni class 6. Class 6 lo. School kaya dunong wer ma. Dunong wer be. Kisung kepo asopi table wen bom ahod Barim amunpi kupini alam pen aningsi patisi langkeso pen aje thok dungsi arenga hu paso Kisung kepo asopi asabura dipu ke bang ahod laso alam chinisi puthot asopi aphan ahem chepontu nang bangalong posila so asin dokong. Ni bangalong lang keso nang kicor pasi ni bangalong asin doko. Kumalo lang suna chorke. Ni pan mitali baydos lang sunang chor. Mitali baydo kumalo. Ilis amunpi. Ilis amunpi. Nang ilis hem tong odoma. Ni ilis hem sikido. Na difu. Kumantu belo dodam ke? Ni March 23 ni bisikido da. March 23 besi dodam. Kumantu arni lola nang pan lang na chorang ke chini ma. Ni pan Sunday 23 ni lang sunang chor. Non la September. Oh. Non subang la bakso chik lola hadi. Oh. Polo nang pan lang na chor ke? Inu da bang hem event sa pakidere pos ni han lang sunang chor. Oh. Hem ke bensin nang panang ke toy. Kali ni han silang muntapu. Lang dun thapu. Amhala bang hem sa papeda. Kumalo hala ke? Sarkiri. Sarkiri na sorlo. Long ni da sor. Long ni desa. Hadak si dolo di. Oh. Hala pan hem sa phama sa phape malang thap pula hai. Oh. Amat hala bang hem sa phape de. Oh. Engke na pan mangke? Lang sunang chor de. Langsung chor de. Oh. Hala dak nang ke do hut nang pan biji rason do wai pini nang himana hi hai. Lang sunang chor hanang hi. Nang hi hai. Apita nang pon pe. Ampun pe. Angke nang kusolo na hem na kece bangke. Ni pan ni school din bom hu ni papa nang thum de. Pasti hem chulang ju. Apa panang thun der no. Oh. Hemle Roxy Barin Ilis Intipi Amunpi Aron Re Kiklem Alam Hongalong Alam Chipaklanglo Congress Asongjapi Asupo Kisung Gepo Ahem Damsi Lagesira Suri Thong Kep Atangka Thon Damsi Alam Patherinon Pusi Baidam Puta Kisung Gepo Ahem Asol Ningje Kido dun hem aso lang isu wichor lo. Koma hem lo ke dodon ke? Ilis intipi hem. Ilis intipi hem. De koma lo lang chor ke? Amun pi lo mitali baydo lo. Amun pi. Kopi pot pula. Sumarin kami plan kilang dun tong le por lo. Ah. La koma tu arni ko tona lo. Daw barani lo. Kidam tang de barani. Oh. Langsung si chor lo hadi. Lang so sige chor lo. Also pan antum karju pena te kopi lo na chethan ke. Karju pen nang chitan tala pulo ni leki chok che kali. La so hut vet ke sin than lo. Ni tum ta arju lo komalo nang tong chok che ma komalo pulon hala Kiduno na ususi kichok che amani pan mangilangar om man tha pulo ni langar om pon lo ma
la so lang pen manang dung ipit pusinam than lo อัชชาลังการอมตามไปทางสิปัจจัยน้ำต่อยปัจจิงทุ่มน้ำต่อย o galang lo อามาทางปัจจิงทุ่มดำลุละส่วนลังสีอากุละบังสูสุพัน dung pit lo ดุงผิดละอันแต่เอาสุพิโลจิทันละพันละอันลังสุจอร์ดุเป็นละพิสิตามีด็อกเตอร์ปอนปุมาปอนเปปุละ pon pet ha ด็อกเตอร์ปอนเป doctor pon pet ong ke piari sik pet chok ya เปียริสิวัชจอกขยะอินิสไปดูตัวเปียริเลย oh hala mitali to piari lo เมตัลลิตัวมาเปียริเลยเมตัลลิกิละอินิสไปดูพันกับพิโลจะพูดตรงไหน age asupo kleng pisu lo อามุน pi lo อามุนปีละ คิรุนี่เป็นเบลนิงฮีนังเกโลอาเบลตา Army Red Horns Division pen Wall Hard Day Jiti Thong Kep Arni Katalon Dun Pusi Lada Kat News along Belta nang pale Wall Hard Day along Pachiton Dun Si Army Red Horn Division pen Dipu Telang So Kedam Ottawa along Kedum Home for Destitute and Children School and Hostel along Akejoy pen Okplan Kelang Asai Mate Medical Camp Pado Medical Camp along Kadu Kave Bang Shok Kep Rapha Osomara Phan Se Lang Pon Lasong Bong Arta Pripen Narkep Osomar Bangkora Narkep Krepli Arta Bangkora Narkep Lapen Ningkan Krep Ho Arta Bangkret Troxy Pusi Red Horns Division pen Card News upon Pachinu SYC Border Constituency Committee pen Chiti Thom Kep Arni Arphek Adong LP School along SYC Tokalang Su Area Committee Kesenga Belta Lada Card News along Belta nang pale SYC Border Amai Pu Tengtom Tiso Chepahempu Amai along Bidia Be Apan Mai Pu Dompoi Towipi Apan Dun Mai Pu Tharson Taro Apan Konchun Bang Homika Tisopi Apan Rap Konchun Bang Pen Kadokawe Bangkre Po Apan Kaprek Arpu Batsi SYC Tokalang So Area Committee Sengsi SYC Kepangdang Asai Pachun Nomlang support han berta mo tan ponik sina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbianglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come one, come all.
Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dynamo Pipotat Bertalong Pangtulum. Sining Killer Area, Level Federation Pen Sochatahi Seva Amo Dengsi, Difu Town Committee Ward Lakatrok, Along Karkok, Kaselok, Pado Pusi Lada Karnus along Bertanang Pale. Sochata Seva along Pacheton Sining Killer Area, Level Federation Pen, Difu Town Committee Ward Lakatrok, Keparlo, Rong Supi Kachileng Atawar along Karkok Kaselok Asai Pado. Akar Self Help Group, Sampri Kimi Cherap, Cheto, Lakshmi Oikimi Self Help Group, Sangpi Maratum. Ward Lakatrok Angkang, Karkok Asylum, Chitudun. Ada berita bang lapan sekang tuan polilo demi thagme kurang tu.